abusuafo me mama kwaba e de ba ensem sisi dwumadie so eye mo somfo ba me na besi he akosu akokua ansa aka Queen Fidi 1 wo hwe na kwa edini wamawa na wotimi mmotwi dini tententen brof dini enso a na no anse waye no apa apa no so meje so ama na fefefe yos all light na so waye what level ana me ka what level na so waje so all light ni na eso ye and some the abc and some esisi ankasa enti so margin break at ho say eno na me de bebram se minim se Ghana fo ye nyina ye pese ye tinsem na de bia ya sumu ewo ho etwen nsem de me so me de me ho asi wo se me pe bia bra wo de bia ni ye ewo ho no ma se ye ko ni ye ko fa ba ni ye be ko fa ba ye wo ho se ye kan na ye ka ye de kire so ye be kan ya pese mu ma wo so wate ase na wo so de wa de kire ba na ye ti ani se ye pese me ka kire ansa na me twa me ho akwa ba na se ye hwe ye husu ye papa they say wo we aponchi bia make sure so be hwehwe ebi efiba ipo wo ko fae eni ni okun no ni ono aye ese say ye hwehwe mu ye papa pa hu ya aponchi ti enti ene obi ahwere ne nkwa ya busuya bisa mama kwa ba e de ba ensem sisi dwumadie su bio me na sese wo twen ye na wo tena se jebre e twen me mama twa me ho akwa ba ai ensem ni de e doso na mu ye ka ho asem enne e ya ponche a onu nti eye eja ponche eja papo honorable apapo inti obi ahwere ne nkwa ya odwen asem ne ho a ye asefem mobo ya repo sanse esiden na utumi kunua e wa ponche hunti deze wona mprom na hu sa ponche twem pe baby choke yesa na usunsun koto na so sesi ana aponche ne yira ana se bibisi a ye bebo odi aka ye bodi ka ho so pe no kan hu say you are a dead person gone too soon and I beba me so me penisa enti na me be ne say ya hwe yi ankasa ai ze say ponche hu hia ni nyina ne say a middle age say a middle age man identified as Odue Akumi has been tortured to death over a missing goat in Benue State. And yet Ghana one day answer that is out. Maybe a Zemsi Ankasa, some OBAC, Odue Benue State, and Assembly Ecosi yet, and in say, Nimia a disease ye can answer Mr. Odue Nimia Ketua, a year Nimia Nuna Ketua, and younger sibling, and a one ponchina and ponchino, one about a riot. About who I know much sharp ponchino, whom now, almost oracle, a war community name for shame, say baby, a ponchino will be a number now, or my pochini pam. Now, Papeti and Boye, or Koshi Mushy, ni dine ko pie mu say, or no, a fat ponchino. Na we na ye frɛ papa yi ba ya ye bisa no se me kofiata me mfa hwe ye o bibie ni me nkyɛn aponchi bie ni me nkyɛn ti me sram mama mfa aponchi sem bia ma embeto me komu ye ana ɔno ankasa essence sa na no bie no se emse aponchi no wo be fa me dan echi na me frɛ ne se nka me ni bi agro na ebeka me fie nti no de me de aba no mo se hwe wo de apa nti enya wo na kosa sa na ye ko anka ke be se ngege wa ene na so mema kentinka wona beti susu ankasa ye ka mema TikTok ankasa ye si so na ye horo we na ne pitimpa ye de amema no ankasa na ye de mema no ni nuane mpo entimi anka se o ye me papa me bra pani ni nua pani bi enti no munya na ye maboro ne kakra ye wogina ho eno no kra me ye sure so to ebo kra bo ni nua ni bi ai wogina ho ma memma keti ke ya boro ni nua pani papa na mo boro na o hu so wo hwere ne nkwa ena ane ehu ba mu no mo de koto community ho no clinic a wo ho no ko ja ne to wo sa a obi an kwa hwe no ni nua no so amfi kra so be pa hwe no
into wojane to wo na we na honorable ba ko pe ane man no do eda na koma so se there bi ntena se yesi pani wie mante nti ntena se saa kwa ma nsem bi se ensisi ewo me community ha se just say me story gina na bi di asem na me twa nsem bi se so eba ne se na ye mpanifo ye wo na asem besi na wontimi mfa mre na ye ni asem no fe so na mo de be kwa kofa oracles so ne keka ho edi akwa akosi embroa to so babu nua penny edi na akwa to hospital one sign fee no eno nti ode ne 9cc form se media asem ye chi no obomodia order for immediate arrest na aposifo nso nyambre eto obo ehwehwe memma nsia yi bebi owo nyina hyehye biara eba ne saa na ebi mu ayera sanze owo nim se ye bechi omo ku wi ano he omo bu ma for mo bag wona ekodi pa enfro mo kodi pa wona ekwa akodo efu a enfro mo kodo enti no aposifo nso to omo ko hwehwe omo yie papa nyame adom won nsa ka memma nsia yi nyinara ye bi omo akogu mu fefefe kama honey ye bi omo gu mankasa na owie na honorable said then the concha me clinic ya ye de papa papa odue akwakoto na odi echire koye no wakohu doctor ni ene na kasa fefefe eyi na fi ho no e de na akwakoto general hospital oyi na fi clinic ho de na akwakoto general hospital na chese promotion abem ya promote papa no de na fi clinic akọ general hospital enti no general hospital ho no promotion ni nyina papa ne so wo no de bebia wedu no na ho de into be promotion no ena weje mu woko waka babae akire busuafo se ne edro ni de wontimi ni omo ntena ebusua no no me de ni ntimi ne mo ntena bi uti no mekọ me make ho ye dia obo me ho na me ne na kwakoto ya so nti weje mu eye papa odue abomodi eje mu a wahwe ne nkwa ya efi onu ani nua ketewa na nti aponchi nti nua timiku ni nua penny enye se penny ni mpo na eku ketewa e na eku penny no ketewa e na eku penny no akoye yi daye fero daye ya wosu ye bi se na ntwie ketewa emene akese no e na no baye nso nketewa no nso mene se ka ne se akese saa na akoye fero daye so ni bi eno nti no ni akosi nie papa no ajai abomodi ahwere ne nkwa na honorable say obekoso edi asem nechi na ode ne nesi for ma make sure say nsem bi say ensi wo the community bi na mum odo e no mo fans na nti ebusua de say wo aponchi wo krom na so de na ma e ma osunsu nto no so e bia na wo koyira ya nipa ne sunsu nto no so bia e ko rap odi bebem mi pese odi bebem na ya chiwo abo no aye dead person na ya tro gone too soon enu ti hwe wo nso ye bo po anche ho sese makra me nya enne na me dia brɛ mu na igusu ahwehwɛ mu me de nkai be brɛ mu aseda kese enkoma too much juma koi company yi ene me DOP ene me editor ene me directors a ka ho nyina eboa dwumadie aseda nkoma na bobodian so na follow ye ewo Twitter ya na mafo kana Twitter and follow ye on Twitter na follow ye on Instagram which number 2 now the match no aka ho GH na account say ye wo Ghana aya now the account fe YouTube womodian na follow ye subscribe hu ye videos na share ma ye na enye futusem emman crofo na nso comment section try say all the opinion and our comment every day na ye baba be you are not fair na ya da wasenso akram